Danas vam predstavljam svoju preklopnu testeru koju uvijek nosim sa sobom, švedske marke Bako. Pa da vidimo šta se ona može. Izgleda jako praktično, kao što vidite nije robusna, nije velika, otprilike je malo duža od moje dužine dlana. Ovdje na sredini ima dugme i u ovom položaju ona je zaključana, što je vrlo praktično ako je nosite u džepu, u automobilu, u ruksaku, ne može da se otvori kad pođete rukom da se ne bi posjekli, uboli i slično tome, kao što recimo neke testere nemaju ovu sitnicu koja, evo vidite, jedan vrlo važan detalj. A što se tiče cijene, na Amazonu se kreće oko $25 okvirno. Kod nas nisam siguran da li može da se nabavi, ja sam svoju nabavio iz inostranstva. Ovu testeru inače sam kupio u kompletu sa jednim nožem isto od Baka. Testera kada se otvori ima zupce koji režu u oba smjera, dakle vrlo praktična, dobar rukohvat, ima ovaj lučni kao ugao. Jako lijepo se kreće oko drveta kad se koristi, dobro leži u ruci. Ovo je napravljeno od nehrđajućeg čelika. Ovdje imate ovaj šaraf koji možete da odvrnete po potrebi na Bakovom sajtu možete da naručite novu oštricu, naravno ako je drška očuvana, dosad stvarno evo koristim je, pa sigurno mogu reći 5 godina, nije bilo nikakvih problema i dalje je oštra, služi svrsi, vidite nije nekog velikog promjera, nije robusna, vrlo je praktična, jako često može da se nosi i u džepu. Primjena ovakve testere je raznolika, naročito u pripremi potpale i izgradnji nekog skloništa, a čak može da se koristi i u vrtu za orezivanje voćki, tako da šta vi mislite o njoj i da li vi imate jednu ovakvu testeru, a ako ne, kad planirate da je nabavite? Pišite mi u komentarima.